Bajabulise okwezingane abahlali baseJozini abangabathani botshwala ngesikhathi bedilekelwa imana kuphazamiseka iloli elithwala utshwala maqede lachitha umthwalo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakantwande Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Namanje abawuvala umlomo abangabathani botshwala abahlali baseJozini ngesikhathi bedilekelwa imana iloli elithwala utshwala lichitha umthwalo maqede bazidabela abazibonele namanje abawuvala umlomo ngalesigameko. Lelo ke akwazi ukuthi ngabe kube yini imbangela yalo yokuchitha umthwalo ngesikhathi liphazamiseka namhlanje ngesithuba zasemini maqede ke abahlali bazidabela utshwala obuhluka hlukene. Kusize khona ukufika kwamaphoyisa endaweni yesigameko. Ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu ake ngidedele ivideo ubone ukuthi yini le esikhuluma ngayo obambela. Awusiyeke wena notshwala. Ngicela libuke guys basagijima lapho sekunamaphoyisa. Awuyanga yini ukujama. Kusebenza. Wezambona point5. Asamba. Ngeke lapha bo. Sakhona sema. Ayike bafethu senizibonele ngiyafisa mina ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba ukuthi ngabe wena uphawula uthini ngayo le video abantu bezidabela utshwala emva kokuba iloli lichithe umthwalo ngokuphazamiseka. Mina njengentatheli ya YouTube bafethu sengibhoma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.